Namhlanje sizokhuluma ngento ejule kakhulu engicabanga ukuthi sesihluphile kakhulu singenalo ulwazi ngayo oluqondile. Sizokhuluma ke ngesiphambano. Isiphambano ke okuyi-cross. Sizokhumbula ke sonke ukuthi ngekhathi zobandlululo bekunalento ade beyibiza ngesigwebo sentambo, lapho ke laba abasuke bephula umthetho indlela ababebulawa ngayo, noma ke khona ke i-agenda eyayikhona ke esigabeni ke saleso sigwebo sentambo leso, kakhulukazi naso esasi lethelwe kakhulu ukucindezela abantu abamnyama, okwakuyi-agenda ke leyo yabantu abamhlophe. So indlela ke leyo abantu ababebulawa ngayo isigwebo sentambo. So ke phesheya abelungu bona indlela ababejezisa ngayo noma ababebulala ngayo abantu abasuke bonile, abasuke bephula umthetho, abasuke bebonakala njengabantu ababe ngasadingeki emphakathini. Babeke bambethele noma babembethele esiphambanweni noma babemehenga esiphambanweni, kube indlela leyo afa ngayo noma abambulala ngayo. It's either ezinye iziphambano zayibheka phansi, babembhekisa phansi, abanye babembhekisa phezulu. Lokho ke kwenza ukuthi isiphambano sibe isifungo sokufa, singabi esokuphila. Njengoba ngichazile nje ukuthi isiphambano kwakubulawa ngaso, kwakusekwe indlela yokuthi abantu babulawe ngayo. Siyezwa ke nangaye uJesu esimfundayo eBhayibhelini, ukuthi indlela eyasetshenziswa leyo ukuthi abethelwe esiphambanweni abulawe, into la eyasuke yaphicwa khona noma esakhohliseka ngayo ukuthi bathi isiphambano siwuphila noma isiphambano ngaso uyaphila, siyanqobela izimpi isiphambano. Cha, isiphambano ke asikhona ukuphila. It has nothing to do with ukuphila komuntu, kodwa siyisifungo sokufa, ngoba kwakubulawa abantu esiphambanweni. So lokho ke kwenza ukuthi isiphambano sona self samba nemoya engcolile, sinamathelwe imoya engcolile, imoya yamadimoni, imoya yobumnyama, ngoba amadimoni ahambisana kakhulu nokuchitheka kwegazi nokufa kwabantu. Thina ke akusiyo inkolo yethu leyo yokubulala noma ukuchitha kwegazi. So khumbula mhlambe naku history, asikho isizwe sabantu abamnyama esike sezwakala ukuthi sahamba saya kwelinye izwe, maybe lama Indians or labelungu lafike labulala abelungu bakuleyo ndawo leyo, lathatha izwe labo. Yilento leyo phela eyayenzeka noma eyayenziwa abelungu. Kodwa abelungu bayiphica lento yabo, kwangathi isiphambano into enhle, kanti ayisiyo into enhle. Isifungo akusiyo into ongathembela kuyona ukuthi izokunqobela izimpi noma izokulwela. Instead wena okumele ulwisane with anything that eza nesiphambano phezulu yakho. Ngizochaza ukuthi ngabanzi ngendaba yesiphambano. Okay. So njengoba ngithe isiphambano ke sisifungo sokufa, siyacindezela, samba namadimoni, samba nemoya engcolile, emoya yobumnyama. Bazobuza ke abanye ukuthi kuza kanjani pho ukuthi amajazi esonto noma izingubo zamasonto zibe neziphambano ngemuva. It's either ziba neziphambano ngemuva noma ziba neziphambano ngaphambili. Ezinye iziphambano zibheka phansi, ezinye zibheka phezulu, ezinye ziba seyiphikeni. Lokho usuke kwenzela ukuthi laba abasuke benikwe lezo zingubo lezo esuke zineziphambano ukuthi balwisane nalemimoya le ehamba nesiphambano.
ngoba iyabacindezela. It's either uyacindezeleka noma uyayenqoba. Ake ngithi-ke kuvela ijazi elinesiphambano eliza kuwe, mhlambe livezwa ithunywa zakho noma livezwa abantu bakini. Lelo jazi basuke belivezela ukuthi especially mali nesiphambano noma nephambano ukuthi elempi uyolo, ngoba automatically lesi siphambano lesi siza nempi sona self, siza nale mimoya engcolile. It's either le mimoya le iphazamisa labo bantu abadlule emhlabeni, ngoba nabo abantu bakithi abadlule emhlabeni njengoba beneziphiwo nje ukuze izipho zabo igcine engasebenzanga, abanye babo begcine beyidlulisela ukuthi kube yithina esiyisebenzisayo, ingoba bacindezelwa ilamadimoni, bacindezelwa ile mimoya ebumnyama egcwele la emhlabeni. Inhloso yaleyo moya leyo ukuthi singafezekisi esisuke size ngakho la emhlabeni. Okwasuke kwababuhlungu kakhulu ukuthi ulwazi olwaluchaza kabanzi ngathi self nangendlela esithola ngayo amandla, nangendlela ekumele sixhumane ngayo nemvelo kuyena esifundisayo, asuswa kithi safakwa inkolo okwangasiyona eyethu, eyayenza ukuthi kube nzima ukuthi sisebenzise imiqondo yethu ukuyicabangela ezinye izinto, sasicatshangelwa abanye abantu. Lokho-ke okwenza kube lula ukuthi, okwenza kube nzima ukuthi noma uyibona into ukuthi ayenzi sense kodwa uyibelieve ukuthi hayi ngiyayibelieve noma ingenzi sense. Ziningi izinto esizibonile ezinye sisifundile emaBhayibhelini esikhanya sizibona manje ukuthi hayi lento ebesiyifundiswa le ayenzi sense. Siyakwazi okuningi engizigqile khona ngoba asigxeki la uNkulunkulu uthi asigxeki, asihluleli futhi thina kuphela asivezela khona ukudlulisa ukuze sivusane, ukuze sizokwazi ukuthi siphile ngalendlela le esadalelwa ukuthi siphile ngayo. So njengoba lezi ngubo zizake phekwe impilo yakho, zisuke zilethelwe ukuthi wena usuke utshelwa ngamanye amazwi ukuthi uyi-warrior, uzokulwa impi la, uzokhulula abantwana bakaNkulunkulu, uzokhulula abantu abakini, uzolwa. Amanye amajazi-ke akabi nazo iziphambano, aba nenkanyezi kuphela la, noma angabi nalutho, abe nje ijazi njengomNazaretha omhlophe. Lokho kusuke kukusondeza nje ingelosi noma ithunywa esuke zirepresenta leli jazi noma lengubo esuke ize kuwena ukuthi mhlambe uvuleleke inhlanhla noma azisondele kuwena ukuze zikubonise indlela noma zigade noma ihamba nawe. Kusuke kukusondeza nje ithunywa ezokuphila nezokuphilisa ukuthi ukwazi ukusiza abantu, ukwazi ukuphilisa abantu, ukwazi ukufundisa abantu. Kodwa once ijazi malivela kuyena lavela nesiphambano, lokho kusho ukuthi uzolwa impi leyo. Wena sewuyisoja, sewuyi-warrior kaNkulunkulu, uzolwa ngoba leli jazi automatically liza vele nempi, impi vele elwayo. So lamadimoni leli jazi malivezwa kuwe akuhambela phambili akucindezele, ngoba njengoba usuka unikwa leli jazi leli kusuke kunamandla asemfihlakalweni osuke uthenjiwe ngawo ukuthi mawuthatha leli jazi noma uvezelwa lona uzokwazi ukulwa noma uwanqobe lamadimoni noma uyinqobe lezi zimpi ezanqoba abanye asebadlule emhlabeni, ukuthi begcine behambile bengenzanga lutho olutheni ngoba bacindezelwe ilamadimoni lawa. Ngichazeleke amavidiyweni adlulile ubungozi nobuqili bale mimoya womnyama noma amadimoni noma usathana. Abantu abaningi mangasuthi uyabheka esikhathini esiningi abasuke benikwe lamajazi, ake ngithi nje mhlambe bokhuthele ukhuleka, kungekho ukucindezeleka okukhona, ubukhuleka, ubufasta, ubumeditate, ubukwenza konke obukusondeza noNkulunkulu. Once noma izinto noma umzima bempilo kuwena noma ukukhathala noma ukunqena noma ukugqilazeka kwaqala lapho sewumbeswe leli jazi leli, noma sewuthole izembatho ezinesiphambano, ilapho-ke owaqala khona wazizwa ukhathala. Abantu abaningi nje kumanje amajazi
asema wardrobe, amajazi asemabhokisini, ngoba bahluleka ukuqonda noma sasingenalo ulwazi oluzokwenza ukuthi wazi ukuthi yini le enza ukuthi ucindezeleke kade right ungakabi enalo ijazi noma ungakabi nazo izembatho ezinephambano. Yilokho ke ngizokucacisa noma ngizokufundisa la ukuthi ubungozi bukuphi, yini le esuke ikukhathaza ekwenza ukuthi once wambatha noma wambathiswa bese uyakhathala. Ukhathazwa yona amadimoni lawa asuke afuna ukuthi ungaze uze ufike la kumele ufike khona, uze uthole lamandla lawa ukuze ukwazi ukwalwisa noma ukwazi ukusiza abantu. Njengoba unalesi siphambano, njengoba ngithiwa uyi-warrior nje, wena usuzosiza abantu, wena ozohambisa abantu emanzini, wena ozokwenza izinto zokuthi abantu baphile njengoba uhamba naleli jazi enalezi iphambano. Sometimes lamajazi ayiphika ziba nephambano, futhi iphambano ngala iphambano eningi. Lokho kusho ukuthi wena impi wena unamandla, ngoba lempi esuke iletha kuwena isuke inzima kakhulu, kodwa uthenjiwe ukuthi uzokwazi ukuyinqoba lempi. Wena kumele uphakame ngokusheshsha ukuze lamadimoni ezayo akwazi ukufika sewukulungela, akwazi ukufika sewunamandla ukuthi angakuqumbi phansi akukhathaze, ngoba mayikhathaza akhathaza bese eyakuzuza. Inhloso yawo amadimoni lawa akukhathaza bese eyakuzuza, akukapture ukuthi nawe ugcine sewuthi hey lamajazi la ugcine sowutshela abanye abantu ukuthi ayekani lento asize ngala. Yile ndlela amadimoni asebenza ngayo, ubuqili-ke lokho. So cabanga-ke lezi siphambano lezi sisithathe makukhona izihlobo zethu ezidlulayo emhlabeni, siyoyibeka emakhanda wabo. Sitshela thina ukuthi siyabaphelezela ngokuthula, sizobavikela lezi iphambano lezi ngendlela thina esazi ngayo. Kanti ziyabacindezela iphambano lezi ezicindezela thina. Siphila kabili, siphila ngokwenyama, siphila nangokomoya. Bona sebephila ngomoya kuphela, baphila ngokwenyama kithina. So cabanga lokho kucindezele kungaka, sicabanga ukuthi isiphambano si-cross kanje. So si pointer kuma-4 noma ku-4 different directions. So lokho kwenza ukuthi umufi kube nzima ukuthola ukuthi uya kuphi, agcina egidagida la. Lokho kwenza ukuthi abe vulnerable noma umoya wakhe ube vulnerable ekutheni mhlambe ugcine sewuthwebuleka nabathakathi bagcine sebemthwebula, noma lezilwane noma namadimoni agcine emthwebula. Umuntu wakini oyohamba emhlabeni angaveli emaphupheni, ungamphuphi nokumphupha, unoyitshela ukuthi ayishuthi waphumula kahle bakithi, kanti ucindezelekile, akekho la ekumele abe khona, akafikanga la ekumele afike khona. Ugidagida nje emkhathini, uyahlukumezeka, uhlukumezwa lamadimoni, ngoba ugcine futhi njengoba esethwetshuliwe nje esesetshenziselwa ekutheni kuthakathise yena. Kube uyena manje oza kunini ekhaya ahluphe nina, ngoba ngithi uyanazi kube uyena omcindezelayo, nithi nizama imisebenzi kuthunyelwa phambili ayovala yonke into. Ngoba ezinye zezinto ezimcindezelayo kuyilesi siphambano lesi esibekiwe kuyena naso esimbangela ukuthi acindezeleke, ngoba sona vele naso si-self sihamba nemoya engcolile, emoya yamadimoni, imoya vele ehlosa ukuthi izocindezela, imoya izothatha imoya izodlala ngabantwana bakaNkulunkulu. Thina-ke singabantwana bakaNkulunkulu noma sizwe sikaNkulunkulu, into esinqoba ngayo umkhuleko nokuxhumana kakhulu nathi our higher selves nemvelo okuyiyona esigadayo ekutheni sithole ulwazi ukuthi sizivikela kanjani. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe konke kucacile okwanamhlanje. So noma engaku-eda nje lokho esengikushilo ukuthi singathi mhlambe sithi siphelezela abantu bakithi esibathandayo, kanti siyabacindezela, senza indlela zabo zibe nzima.
begcine bengafiki noma begcine bephazamiseka noma iy'ndlela zabo y'gcine ziba nzima ekutheni bagcine behlangana nabantu okumele bahlangane nabo noma babe la ekumele babe khona, okuyimfihlakalo-ke leyo kaMvelinqaki uNkulunkulu oyimfihlakalo umdali wakho konke. Ngizoma lapho kwamanje. Inkosi inibusise.